Mu gihe hirengagijwe byinshi kuri iyi si y'abazima, inkuru igahinduka umukino wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23, na n'uyu munsi ntiharaterwa kashi ku kintu cya nyacyo abagabo bamaze imyaka 30 mu mashyamba ya Kongo bashaka. Muribuka M23 mu mwaka wa 2017 bivuga ko yateye u Rwanda ifatanyije n'abitwaga abamayimayi. Iki gihe ubwoba bwataga mu mitima y'abasaza, abana n'abakuze, mu gihe umuntu mugufi w'umutwe munini we yatinkwagwa bakeka ko yaba ari umwe mu bagize agatsiko ka mayimayi. Ariko muri aho Perezida uriho ubu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherutse kuvuga ko perezida uzahinduka ibihe byose ukina umukino we neza mu mujyi wa politike atitaye ku ivuzivuzi ry'abacancuro azaba Kagame w'u Rwanda. Ibi yabivuze nyuma y'uko ibihugu, itangazamakuru n'imiryango minini mu bya politike ikomeje gushyira u Rwanda ku rupapuro rwa bimwe muri bitera by'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Igitangaje no ku Rwanda ntako rutagize rugaragaza ko nta ruhare nta n'inyungu rufite muri ibyo, ariko rukaba rukomeje gushyirwa ku mwanya wa mbere muri ibyo. Abasesengurira kuri bya politike bavuga ko intambara iri muri Kongo izatwara imyaka magana, kandi bakemeza ko itanatangiye muri ibi bihe ahubwo yahozeho kera kose. Ibi babivuga bagendeye ku kuba inyuma y'imitwe y'ibihazi nka Wazalendo, FDL n'igisirikare cya Kongo ubwacyo habarurwa indi mitwe irenga 200 irwanya ubutegetsi muri kiriya gihugu. Byatangiye ari ibya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23, gusa maze bukeye FDL yiteramo. Nyuma y'isaha abacancuro, Wazalendo, ingabo za Sadeke n'iza DRC nazo zijugunyamo. Uyu mukino urakomeza, u Rwanda ruza mu majwi nk'uri gutanga umusada n'ibikoresho by'intambara bitigezwe bibonwa kuri uyu mugabane. Aha maze bati M23 uri gukina na RDF, bigeze Afrika y'Epfo itangira gufatana mu mashati n'u Rwanda, maze Burundi narwo buti u Rwanda bugeze mu marembo budutera. Nyuma y'ibyo byose inama ziraterana zitangira guca amarenga kw'intambara yabi y'akarere kose, maze habura Perezida Chilombo wa Kongo ngo avuga uko abibona. Bivugwa ko yaragiye muri anniversaire nako yubire y'umuvandimwe ni mu gihe Neva w'u Burundi we wari wakoze ibishoboka byose ngo aze kugira ibitekerezo atanga, bamugizeho akabura network, maze Kagame w'u Rwanda nawe ati bizagorana mu gihe abo bireba cyane bataboneka, n'ababonetse bakabura internet. Ibikomeje kuba byo ni ibindi. Reka nze mu kanya mbabwira ibyayishwe byose mu nama yabereye muri Tanzania y'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC. Abagabo bararize amarira aratakara, wowe gumana nanjye.